tìm lục phát đặc biệt là cái đua là này đấy tăng quá mà đều không dạ ai lên nó bán không cầm trái nữa mà hay này nó bị khứ lục gà đó này nó nó tìm như lối nó mà đây là cái là đây đặc biệt là cái đua là này của bà con trai mình khối ba bố con vai hay nữa đi nụ cho uốn nó bị đâm đáy là cái đều đá đi mà theo bên bị đâm đáy cho uốn nó quên aiเลยuốn đâu lâu nữa sau đấy nó hot rồi như nó nè đều ép mà hot nữa ta cho uốn nó bị đâm đáy ta uốn nó đi bên bị đâm đáy cho uốn nhạc nó cha gìแต่ว่าเนื้อสไลด์เนื้อล้นๆนั่นเลยเดี๋ยวเอ็มวุ่นวายขนาดเดี๋ยวเอ็มก็ตึงแห้งกว่าแห้งตึงเกลียนลนในใจนะเนื้อสไลด์คุมรั้วเลยดิเดี๋ยวเอ็มก็ตึงกบเลยนุ๊กลนในจีตากจีสายง่ายนะจีนั่นเคยใจแบบเคยจีท่าง่ายยี่ที่ต้นโบบืนกูเดี๋ยวเลยกุมเลยเห็นไว้ก็คนนี้ยุ่งยากก็ให้เจ้าไปดีเจ้าเลยคนนี้คนไทยคนนี้คนนัวเนี่ยคนไทยคนนัวฮันตาวีนัวตะเล่นมาเดี๋ยวก็ดูปลาไปยิงเนี่ยแล้ววิกลุงตัวเลยเต้มันนี่ทำกับพ่อคนนี้เนี่ยสไลด์เล้าเนาะเอ็มฮันนัวเนี่ยวนวายนัวเอ็มก็นัวไปดิ้นนั่นเองนัวเอ็มก็เดี๋ยวเนี่ยการnhư đâm đến em kì này mặc quân lồn can cái gai kì kì đâm kì đâm nhọc kì đúng rồi bực anh này thằng Pon có mông chiêu đây lúa tao thằng Pon có đích thằng Pon có tao có thế rồi bị giặc làm tay tông bên này thằng đua nó bị nhẹt đây ăn nêu sao đây là gì đâu bị làm tay là lâu nên ở đây là phía bên cháy lâu này hôn tại đang pha đâu này phía bên lơi đâu này thái cái lo xe là cái lo cái đung ngán rồi gặpสตางค์นี่ล้นลงยาวngười ta lên bèมือที่สังสารเราพอ xe bù bay nó xe tay pan bù bay bù ra nó yาวngười ta nó bù bèมือnó ai bù bay xe tay pan bù bay xe tay panตัวลมพันกับเตาพูดแกเบิดไกลก็อยู่เงี้ยก็แล้วว่าโอ้ยก็nó búก็นี่อ่ะนี่